Emaphoyisa laMadvuna nalabasikati bakulungele kusebenza kunaso isikhathi samaholide. Indvuna emaphoyisa Bheki Cele utsi labakubuka kakhulu kunaso isikhathi samaholide kuqinisekisa ukuthi labo labatiyele etindzaweni tabo bayayilandzela imigomo yekutama kulwisana neCOVID-19 uthi bantfu bangacale bakhohlwe ukuthi ligciwane lisekhona. We want to remind communities that we are still living under a very serious pandemic. The last numbers of 12 hours is 21,000. Unfortunately, the death is increasing. Yesterday it was more than 100, today is 99. Kusenjalo Cele uthi kufakwe namasotsha latawusebentisana nemaphoyisa emigwaqeni lemikhulu lelive. Uyobe babuke kakhulu imigwaqo lefana ne-N3 lapho khona emaloli ashiswa ngesikhathi kuba nedlame kule live. The very visible members of the South African National Defence in the province. Those members have already taken over the N routes, especially the N3, because we don't want any nonsense. Cele uthi amaphoyisa atawuhambela nasemamole lapho khona kungahle kube nekubanjwa kwetimoto yemali inkunzi.